රේඩ් එකක් දෙමු මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා කවුද මේ මම දැක්කේ නෑ මම මේ දැන් දන්නේ මේ මම දැන් දැක්කේ ඉතින් රේඩ් එකක් දෙමු බොයිස් හැමෝම ආයේ පැත්තට බොයිස් හැමෝම Ui din la pe boi hamo ui din la. Pick up tedu. Anama. Ati. ठीक है मन दुकान में को और भाई सेवन के लिए Hello. Boy, sama me आए तो हमो में आए मैं बता रहा लाइव सेट की बिन क्या होती है ना नहीं बाग एक रूम नहीं ada na lantai ni mantap lah muka mantap lah hello मैं उनपे कॉपीराइट वादी नहीं सुनता मैं वो वाला मैं बुलवाना कॉपीराइट वादी नहीं वाला माना कॉपीराइट वादे बांग सुनते हैं आउट सिंधु नातर करना पांग बोई हेमो में दान सिंधु नातर करने के हेमो में गीला में दान सिंधु नातर करने के हेमो में दान सिंधु नातर करने के दान बोई हेमो में बता रहा मैं आडो मगे चट्टे की हेमो में आको मैं पांची गाना मगे का ही बालांग इन्ने मचा रेड आते दिए बता रहा मैं पांची गाना मैं मांग बोई हेमो में आने बता रहा मगे चट्टे की ना मचा मैं आज इतना रेड दे देनिया मेरा नाम दादा इन्ने पाए में पा सुद्धा यार नहीं बेहतर बोइस यार नहीं बेहतर है वो सब्सक्राइब कराना बोइस हम वो में बेहतर यार अरे बिल्ला ये थैंक यू सो मच बिल्ला ये बंदे बिल्ला माली पुते बिल्ला पुते क्या ने अरे थैंक बिल्ला ब्रो ये नात लगन निवा लाइव की नाता पिया को मार नाटा न बड़ा है क्या आडो थैंक यू आदरे बिल्ला ब्रो थैंक यू सो मच तन्ने नाता पिया को वांगी तो रहा था मैं वो नाटा का काम बड़ा नहीं ना मामा नाटा पिया वाले पकड़ नाटा ने नाटान दिन ने बॉयज मगे चट्टे की हेमो में अंगो हेमो में बता रहे अंगो बॉयज वो लाइव चैट टूट में लिंक है ब्रो सब्सक्राइब कराना अने मगे कटान मट में मगे ये कहता कटान इतनी मट बावन में रात्तर नहीं होके दान नहीं पा थैंक यू सो मच बोई सब्सक्राइब कराने वो में मात सब कर लती है ने किरी वाले कराने पा करते अविले इन्ने करने दे अन्ने आडो थैंक यू सो मच ना एक बात हमो मो स्किल हमो मगिले नाटन गया हमो मगिले नाटन गया बेलू बाबा हेमो मगिले नाटन गया बा हेमो मगिले नाटन गया बा बिल्ला मार दी नाटन ने मोन थैंक यू नाटन नोन एक नाटन नोन लाइव एකට ආපු කට්ටිය ඔක්කොම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දාලා बोइस हेमो में बदरा लाइव चैट टोर दे नाटन गिला दापा नाटन नलु अन्नारी सुपिरी वरेल्ला थैंक यू सो मच नाटन नलु देशान सुपिरी लाइव එක එන්ඩ් කරන්න යන්න කියලා බැලුවේ दसुन सुपिरी बे नाटन नोन सविशान सुपिरी नाटन गिला दाल තියෙනවා පොඩ්ඩ සුපිරි පොඩ්ඩ ඉන්න බා අම්මලා සරි කමෙන්ට් දෙනවා SL Max Power සුපිරි එන ඉසුරුගේ ෆේක් account එකක්ද මන්දා අरे නටන්නද කියන්නේ ඔව් නටන්න කියන්නේ සුද්දා බොයිස් හැමෝම එයි පැත්තට යන්න
නටන්න ඕනේ. ඉතපා නටම හරි. ඒක මේ පැත්තේ නම් කමෙන්ට් දාන්න එපා හුත්තෝ. ඒ පැත්තට ගිහින් නටන්න ගියපන්. නටන්න. මචං මේ මගේ ලයිව් එකෙත් දැන් මේ වෙලාවේ 500 ගණන් බලන් ඉන්නවා. උඹ නටන විදිහට මම නටන්නේ. නටපියකෝ මම නටන්න උඹ නටන විදිහට. Natapanko, natapie. Oh natapie. Aye natapang. Natap. Natapang lagi. Kau natah? Aye natah. Moye. Nah. Matram buku penan tuh, Ini berapa? Itu natapie kok. Iya. Super dialog ya, boys में हमो में बंदे के लिए boys सब करने super dialog अच्छा ना पता है लेकर live है क्या? Boys में हमो में मतलब में वो live chat को बता दिया link है क्या गीला subscribe करना नेत्र में පුර එන ආතල්ලක ඉන්න ඩයිල් මචං එහෙම අනිවාර්යෙන් සබ් කරන්න හැමෝම ගිහිල්ලා වටින වැත්තටම ඉතින් හැමෝම මචං මගේ ලයිව් එකේ ඉන්න අය පුළුවන් හැමෝම ගිහිල්ලා මචං සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ channel එක. ඉතින් ආදරේ හැමෝටම ඉතින් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා සබ් කරපු හැමෝටම ආදරේ. මට මචං නිකන් මගේ වෝල් එකේ හම්බුණා ඒ වුණාට
ඇත්තටම ආතල් චරිතයක් අක්කා. බොයිස් හැමෝම ගිහලා පුළුවන් හැමෝම ගිහලා subscribe කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට live එක බලන්න. එහෙනම් අපි කියන හැමෝටම ආදරේ. එහෙනම් අපි ගිහලා නම් හැමෝටම ගුණ පුස්තපුර කැලණි කුඹුර. අපි set එකමු හෙට live එක දානවා හෙට දවල් 3ට. එහෙනම් අපි 3ට set වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලා අතින් සමු ගන්න හැමෝම බොයිස් මේ වතර එන්න. මාත් දැන් මේ වතර ඇවිල්ලා ආතල්යක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ ආතල් එකට set වෙන්න. like comment වල උඩම තියෙනවා link එකක්. ඔයාලට ඒ link එක touch කරගන්න මේ live එකටයි. මේ live එකේ අපි ආතල්යක් ගමු. එහෙනම් අපි කියන හැමෝටම ආදරේ. bye.